Woi, mendadak kali kemayu itu Gusti Prabu. Nah, bumi ya dini kekalan hujan, diubah hujan, yang celulu nih kali mana? Ah, niki sing itu pas keras berpikir no lengar nasna. Wadas mata akan kali kemayu kalakan kau kayu kita bangun ah. Ah, sebancak betul celuluk koplar deh cai itu bangun pas banget. Kita mata akan badan tumpang solas tanpa warti sinar. Aku di dasar. Ah, dasun nyi mata mahang badai tukang solas Gusti Prabu sing jekal mau kirek sing kirek-kirek bede marah celuluk koplar. Oh. Ayo, aku yang Wes, gua aja liu nemu nyi orang Gusti Prabu jalan alok mana yo? Gusti Prabu. Kene mula pantas nih matian. Harus pakai. Iya, kayaknya untuk aja cak Gusti Prabu. Yang lawan Gusti. Sikat. Sikat. Woi. Jangan. Ini dulu pada kasar woi. Woi, leak ibu dulu. Dia dulu main leak. Pokoknya dulu leak woi. Yang begitu, woi, ini jalan nol. Polisi nol. Matian ya. Ini jalan nol. Woi, batis tu saya mau kamon ni batis tu kita jadi. Tunggu. Bangkok. Mati kau. Cuma ni. Ayo yo melam ini. Asyik saya sakit nak sama elam dong. Wajib kan kutus jalur dong. Nih, mungkin siapa dong? Mesti mati tu. Nih, bagi adiknya saya menang. Nih, terus. Jadi kau langsung, Prabu.